Imam nešto da vam kažem. Svi ćete umrijeti. Da, dobro ste čuli. Svi ćete umrijeti. Zapravo, svi ćemo umrijeti zajedno i sa mnom. Umrijet ćete vi. Umrijet ćete svi ljudi koje vi znate. Umrijet će vaši roditelji, vaše babe, dede, tetke, stričevi, ujne. Umrijet će i vaša djeca i vaša unučad. Svi ljudi na ovom svijetu će umrijeti. I što se prije pomirite sa tom činjenicom, to će biti bolje po vas. Naime, to ćete bolje živjeti. Pazite, u čitavom životu smrt je jedina neminovna stvar, jedina zasigurna pojava, jedino ono što vas sigurno neće mimoići. Sve ostalo može i da vas mimoiđe, sve ostalo može da se desi i ne mora, ali smrt će se sigurno desiti. Smrt je zapravo sastavni dio ciklusa života. Sad, da ne idemo uopšte u onu filozofiju života, ciklusa, rađanja, ponovnog umiranja i sve ostalo, nije važno ko kakvog shvata, ovaj video nije namijenjen tome, nego ću ovaj video samo da spustim na bukvalno one najniže materijalne grane, gdje ću onako na najjednostavniji materialistički način da vam pojasnim nekoliko stvari, prosto da biste ispoznali neke stvari, da biste sagledali nešto vam se inače ne govori, a i da bi vam to na kraju krajeva nekako i olakšalo život. Jer pazite, zbog straha od smrti ljudi zapravo ne žive, nego samo preživljavaju. Svako onaj ko se plaši smrti, taj zapravo ne živi život, taj ga samo preživljava, nekako životari, nekako samo iščekuje taj dan kada će već napokon da umre, a zapravo ne živi te živote. Kada se čovjek plaši smrti, tada se plaši svega. Plaši se svega, jer onda nije slobodan da radi neke stvari koje bi inače radio da nema straha od smrti. Apsolutno ovim neću da kažem da idete, da ludujete, da ne znam, da skačete iz aviona bez padobrana. Dakle, to je besmisleno. Ne govorim o tome. Ali ljudi koji se plaše smrti, oni ne preuzimaju ni one proračunate rizike. Dakle, one najprostije stvari. Ne znam, hoću da vozim motor. Zašto ne bi vozio motor? Pa zato što pogine ne znam koliko ljudi vozeći motor. Pa dobro, poginu, pa šta sad? Pa šta sad? Neću da vozim kajak zato što se ljudi udave u jezeru. Pa udave se, pa šta sad? Šta to znači? Neću da izađem napolje uopšte zato što može da mi padne klavir na glavu sa 6. sprata. Može, teoretski može. Ali koja je vjerovatnoća da će se to zaista desiti? Pazite, kada se plašite smrti, plašite se svega. Svega, izlaska na ulicu, vožnje rolera. Znate ono roditelji koji se plaše da im djeca ne stradaju, pa im brane da rade bilo šta. Ne smiju da rade ništa, ne smiju da izlaze na ulicu, ne smiju da se igraju, ne smiju, jer ne daj Bože da se prehladi, ne daj Bože da uhvati sad ovaj virus, malo ćemo pričati o tome da vidite neke jasne stvari. Dakle, jedna osnovna stvar zapravo, kada pričamo o toj smrti, ljudi, ne dozvolite da vas plaše smrću. Bukvalno svaki dan nas plaše smrću. Svaki dan prikazuju smrt kao da je to nešto toliko tragično i toliko strašno. Sad možete da kažete, počekaj, jeste tragično. Tragično je za one koji ostaju poslije onih koji su umrli. Tragično je za mene ako umrem ili tako nešto. Ne, nije. Nije, jer ćemo svi da umremo. Sjetite se na početku, svi ćemo da umremo. Nemoguće da ne umremo. Prosto ne mogu da pojmim šta se to desilo sa našim narodom u posljednje vrijeme. Nekada ovaj narod, svi narodi, nisu se plašili smrti. Uopšte se nisu plašili smrti, jer smrt je, kao što rekao, bio sastavni dio života. Nisu se plašili smrti i prkosili su toj smrti. Čak su nekada rado išli u smrt. Zarad čega? Zarad odbrane, zarad slobode, zarad ljubavi, zarad bezbroja drugih stvari. Smrt je vrlo često bila bolji
i prvi izbor u odnosu na alternativu. I na jednom danas svi misle da žive vječito. Ja ne znam šta to ljudi misle. Zar vi mislite da ćete da živite vječito? Ko od vas misli da će da živi vječito? Pa neće niko. Pa shvatite to, neće niko živjeti vječito. Niko. Ali se plašeći smrti dovodite u stanje, u situaciju da sa vama neki ljudi mogu da manipulišu. Da zbog tog straha od smrti ste paralisani. Da ne možete ništa da radite. Da zapravo, kao što rekoh, ne možete da živite. Ali ajde nastrano da li hoćete vi da živite ili neće, to je vaš lični izbor. Ali parališući ljude strahom od smrti, tog pojma smrti, svi ćemo da umremo, ne daj Bože da se zarazimo, umrijećemo, pa šta? Parališući ljude time dobijate gomilu neke mase, ne znam ni kako da nazovem to, da li ovce, da li šta već, koja nije svjesna same sebe, kojom može da se radi šta god hoće, onaj koji to radi, čobanin koji to radi, koji može da govori kako vas voli i kako vas pazi, a onda kad vas dobro ugoji, tjera vas na klanje. Da li hoćete da budete to? Hajde da ne budete to. Hajde da vidite neke stvari, da vidite neke cifre, neku statistiku vezano za smrt i povodom ove čitave situacije, ove budalaštine oko korone i sve ostalo. Hajde da vidite to sada, pa da shvatite da nema razloga da se plašite smrti generalno. Pa sad i da vidimo ove podatke koje sam rekao da ću vam pokazati. Evo odmah vidite naslov koji sam stavio gore, istina o kojoj se ne priča. Ovo su podaci za datum 8.4.2020. godine, dakle to je jučerašnji datum i otprilike statistika koja je bitna da znamo. Ovog trenutka na planeti ima otprilike skoro pa tačno 7.776.480.000 ljudi, stanovništva. Ono što je bitno znati, svake godine, dakle godišnje umre 56.600.000 ljudi. 56.600.000 ljudi. Dnevno umre, gledajte ovo, 155.000 ljudi. Svaki sat umre 6.458 ljudi. Svaki minut, evo dok smo pričali sada ovih skoro 10 minuta, svaki minut je umrlo 108 ljudi. Pomnožite to, svaki bogovetni minut. Sad da vidimo ovaj grip kojim nas plaše. Grip plus COVID plus neke druge stvari. Od sezonskog gripa, ovo je bitna stvar, od sezonskog gripa svake godine umre između 350 i 650 hiljada ljudi. 17. je bila onako značajna, tad je umrlo 650 hiljada ljudi godišnje. U prosjeku umre 500 hiljada ljudi godišnje od običnog sezonskog gripa. Dakle, zapamtite ovu informaciju, 500 hiljada ljudi od običnog sezonskog gripa umre godišnje. Da vidimo koronu ili ti COVID-19. Do sada, zaključno sa, kako rekao smo, 8.4. Do sada je umrlo 79.235 ljudi ili ti 0,00102% svjetske populacije. U istom tom periodu, a to je dan 79. kako se računa od, čini se 21. januara ili tako nekako, u istom tom periodu je umrlo 12.245.000 ljudi. Dakle, dok je umrlo 79.000 od korone,
U isto to vrijeme je umrlo 12.245.000 ljudi od svih bolesti, jel tako? Ili ti 0,16% svjetske populacije, odnosno 157 puta više nego što je umrlo od korone. Sada, još par informacija. Gledajte ovo. 20.000 ljudi dnevno umre od gladi. Dobro ste čuli, od gladi. Od toga 5.000 djece dnevno umre od gladi. Dnevno. Da li iko pravi ikakvu frku oko toga? Pazite sad ovako. Do sada, dakle od 1. januara, zaključno sa 8.4. je umrlo 3.523.000 od zaraznih bolesti. U tim zaraznim bolestima je i sezonski grip i neke druge zarazne bolesti, znači generalno zaraznih bolesti. 3,5 miliona ljudi. Pazite ovako. 2 miliona ljudi je umrlo od 1. januara do danas. 2 miliona djece. 2 miliona djece od raznih bolesti, od svih bolesti. 2.063.000 djece je umrlo od 1. januara do danas. Dakle, ovo su podaci svjetski smrtnosti. Bitna cifra nam je 500.000 godišnje od sezonskog gripa. Sad gledamo ono što se nas najviše tiče. Srbija, malo Italija, malo SAD i malo ostatak Srbija za druge neke stvari. Ajde, vidimo redom. Srbija zaključno sa opet 8.4.2020. godine. Računamo COVID. Ovo je samo korona, podaci o koroni. Do sada je zaraženo, i da se razumijemo, zaraženo nije isto što i oboljelo. Do sada je zaraženo, odnosno ono što je testirano, 2.666 ljudi, odnosno 0,038% populacije Srbije, od 7 miliona ljudi. Sada, kada pričamo o ovoj brojci zaraženih, pazite, jednu stvar moramo znati. Ono što je testirano, procjenjuju da je najmanje 30 do 40 puta manje nego što zaista ima zaraženih. Što je sasvim normalno. Prvo, ni blizu nisu svi ljudi testirani u državi, niti bilo kako, i logično je da zaraženih ima mnogo, mnogo više, ali svejedno je. Dakle, da vas ne plaši to i da je 10 i da je 20 i da je 100 puta više zaraženih, potpuno je svejedno. Nema veze, zvaničan je trenutno podatak 2.666 zaraženih, odnosno 0,038% populacije. I taj broj nikada ne možemo znati zasigurno, jer bi morali čitavu populaciju da testiramo, što se nikada neće desiti. Ali ono što znamo zasigurno, a to je da je do sada umrlo 65 ljudi u Srbiji. A to je, gledajte sad dobro, 0,00928% populacije ove zemlje. Od broja zaraženih, dakle 65, od broja zaraženih je 2,4%. Sad, ova brojka može da izgleda kao veliko. 2,5% ljudi koji se zaraze umre. Ali to nije tako. Zato što rekli smo, ovaj broj je najmanje 10 puta, a neki procjenjuju i preko 50 puta veći nego što je prikazan. Šta hoću time da kažem? Da je ovaj broj najmanje 10 puta, odnosno čak ili 50 puta veći od realnog. Dakle, smrtnost ne da nije 2,4%, nego nije ni 0,2%. Da li razumijete šta znači ova brojka? Smrtnost od korone je izrazito mala. Zatim, sljedeća brojka koja je bitna, to je prosjek starosti umrlih. 62 godine kod nas. Što je prilično mali broj godina u odnosu na druge države, ali svejedno. Ono što je bitno kod njih jeste da su svi oni imali komorbitete, to znači više drugih pridruženih bolesti.
više drugih pridruženih bolesti. Dakle, nisu oni samo imali neku koronu, grip i od nje umrli, nego su imali više drugih pridruženih bolesti, od čega zapravo ljudi ovi koji umiru, njih 62, pitanje je da li su umrli od korone ili sa koronom. To je ogromna razlika. I sam predsjednik je rekao da svi oni koji su testirani pozitivni na koronu, da se oni svrstavaju u ovu statistiku umrlih od korone, bez obzira da li su umrli od nečega drugog. U prevodu, čovjek recimo može da ga boli zub danima i javi se u bolnicu jedan dan zato što mu je pozilo i zato što je imao bolove u grudima. I oni ga pitaju, dobro, kaže nam da si imao neki tegoba prije toga, a on kaže, pa da, boli me zub već danima, možda su ti bolovi u grudima od toga. I čovjeku se pogorša stanje i on umre od srčanog udara. I oni, umjesto da ga pišu da je umro od srčanog udara, oni pišu umro od zubobolje. Tako je isto umro od korone. Nije umro od korone, nego sa koronom. Pitanje je da li je iko umro od korone, ali kaže se otprilike, kako to i sami Italijani rekoše, a i oni su izašli u javnost sa istom tom informacijom, sada vidimo baš upravo te Italijane, koliko zapravo malo ljudi umre od same korone. Italija, trenutno 60.320.000 stanovnika. Do jučerašnjeg dana zaraženo 135.586 ili ti 0,2247%. Kod nas vidimo to je 0,038%, dakle 10 puta manje nego kod njih. Zašto 10 puta manje nego kod njih? Prosjek godina je sigurno jedan od razloga. Od toga je umrlo 17.129 ili ti 0,0283% njihove populacije. Kod nas je opet ta cifra daleko manja, 0,0000928, nema veze. Od zaraženih je to, vidi sad, ogromna cifra. 12,6% od zaraženih. Čekaj malo, znači smrtnost od korone je toliko velika. Ne, dragi moji, nije. Fora je u tome što ova brojka opet nije realna. Broj zaraženih koji su testirani nije isto što i broj realno zaraženih u jednoj zemlji, u bilo kojoj zemlji. I opet to može biti i jeste sigurno najmanje 10 puta više. Što znači da bi ovo bilo 1,2%. Ono što je bitnije, kod njih prosjek starosti umrlih 81 godina. Prosjek starosti umrlih 81 godina. Zašto? Zato što su Italijani najstarija populacija Evrope. Imaju najstariju populaciju Evrope. Pazite ovako, kao što su njihovi ljekari neki dan izašli u javnost, na onim konferencijama za štampu, kod njih ljekari drže konferencije za štampu, a ne političari, i rekli su sljedeće, oni računaju u ove umrle, dakle ovi 17.129, sve koji su sa koronom, sve one koji su bili testirani pozitivni. A potpuno je nevažno od čega su zapravo umrli. Da li su umrli od korone ili od čega god već, neke druge bolesti. Zapravo oni su umrli sa koronom, a ne od korone. Po njihovom podatku svega 0,2 nešto je umrlo od korone, a svi ostali su umrli sa koronom. Ogromna razlika. Ajde da pogledamo SAD prije nego što se vratimo na Srbiju i na neke bitne druge podatke. SAD, trenutno 328.240.000 stanovnika, zaraženo 363.321 ili ti 0,11% populacije, umrlo 10.845 ili ti 0,0033% populacije, od zaraženih 2,925. Što bi bilo, ako i ovaj broj povećamo jedno 10 puta, što je realno, bi bilo 0,2% smrtnosti sa koronom. Čak nije ni od korone, nego sa koronom. Ali, ono što je bitnija informacija, sezonski grip. Zarazi se godišnje 30 u sezoni, šta je sezona, 4 mjeseca koliko traje sezona, decembar, januar, februar, mart otprilike.
U sezoni se zarazi, po statistikama CDC američkog, CDC američki je nešto kao svjetska zdravstvena organizacija za svijet, ili ti batut za nas. Po podacima CDC-a, 35,5 miliona ljudi ili ti 10% svjetske populacije. Mi smo daleko od 10% populacije. 0,2% populacije Italije je zaraženo, a opet to je kao veliki broj. 0,038% populacije je zaraženo u Srbiji, a kakvi 10%, ni blizu 10%, što inače se zaraze od gripa. Umre u prosjeku, ovaj prosjek je apsolutno tačan, dakle, uzeo sam od 2010. godine, znači u broj, u cifru, bukvalno u broj, sve od 10. do 20. godine, to je 10 godina i sabrao, naravno, podijelio sa tim brojem godina i ukupno je to prosječno godišnje umre od sezonskog gripa, ne zaboravite, 37.431 osoba u SAD, u Americi, što je 0,0114% njihove populacije, odnosno od zaraženih 0,1054%. Nebitno je. Ovdje bi bilo, otprilike, ako se ova realna cifra bude dobila, 0,2, a ovdje 0,1, jeste to veće za toliko, ali ne znači apsolutno ništa, nikakvu posebnu razliku. Da se samo bacimo na ovu cifre još jednom. Šta smo rekli? Od gripa godišnje umre 500.000 ljudi, od korone je trenutno umrlo 79.235, korona će uskoro da završi, za 7-15 dana maksimalno, doći toplo vrijeme, završena priča, neka umre ukupno 90.000, ništa. Da, može vam ovo zvučati katastrofa kada ja kažem ništa, ali zašto kažem to ništa? Gledajte sad ovako, izvještaj Batuta 2018. godine, to je za Srbiju, Batut institut, 18. Zašto 18. godina? Zato što je to posljednja godina koja je izvještaj završen, 19. godina još nije izvještaj završen. U Srbiji je 2018. godine umrlo 101.655 stanovnika, ili ti 1,452% stanovnika Srbije je umrlo. Od zaraznih bolesti u istoj toj godini je umrlo 661 osoba. Od respiratornih bolesti, dakle upala pluća i tako dalje, disajnih organa, 5.250 ljudi. Zašto sam ovaj podatak stavio? Zato što se kad se kaže od korone, zapravo umire od respiratornih bolesti, i ako kažemo da je u Srbiji umrlo 65 ljudi od korone, čak da su svi umrli od korona, ne sa koronom, čak i to da uzmemo u obzir, to je 65 ljudi u odnosu na respiratorne bolesti 5.250 ljudi u 18. godini. Od tumora, rak, 22.084 osobe je umrlo u 2018. godini, to je 60,7 dnevno. 61 čovjek dnevno umre od raka u Srbiji. Da li ikada je nešto povodom toga uradio? Neku frku digao? Bilo šta? Dnevno? Još jednom, 65 ljudi umrlo, pa čak i da je od korone, a ne sa koronom, za sve ovo vrijeme, 61 osoba dnevno umre od raka. Dobro, sezonski grip u Srbiji, prosječno godišnje, ovo nije za 18. ovo je za svaku godinu, prosječno godišnje se oboli između 80 i 150 hiljada ljudi. Ajmo još jednom, zaraženo od korone 2666. Od sezonskog gripa 80 do 150 hiljada ljudi, umre oko 300 ljudi. U prosjeku oko 300 ljudi. Nekad više, nekad manje, bilo je godina da je umro i preko 600 ljudi i tako. Ali u prosjeku neka je to 300 ljudi. Dakle, vidite da ovi podaci pokazuju da korona i priča o koroni i sve to je nešto što je totalno besmisleno i zanemarivo i nikakvog medicinskog razloga nema za dizanje čitave ove frke i panike. To mi potvrđuju svi vrsni ljekari koje lično poznajem, to potvrđuju i svi svjetski vrsni
ljekari i stručnjaci iz te oblasti čije videe možete da pogledate i članke da pogledate na internetu. Dakle, ljudi, statistika je savršeno jasna. Nemojte da vas plaše svim ovim stvarima. Ajde da se vratimo malo na opštu priču o smrti, jer smrt je baš interesantna priča, zar ne? Hajde vidimo. Sad kad ste vidjeli čitavu ovu statistiku, zar vam nije jasno da te podatke kojima se toliko manipuliše, da ih koriste kada samo to guraju u medije, samo to stalno o tome pričaju, ništa drugo ne postoji, da su vas bukvalno paralisali. Da su bukvalno od vas napravili ljude koji se plaše sopstvene sjenke, koji nisu u stanju da učine bilo šta, koji nisu u stanju da se odupru čitavoj ovoj priči, koji nisu u stanju da se odupru manipulaciji. Ljudi, nemojte da dozvolite da vam to rade. Na kraju da se vratimo toj smrti. Kad smo već svjesni da ćemo da umremo, svi ćemo da umremo, neminovno. Hajde onda prije toga makar da koristimo tu činjenicu, da koristimo tu smrt upravo kao podstrek za život. U kom smislu? Pazite, kada već znaš da imaš neke dane odbrojane, koliko gotovo godine, decenije, nije važno, pa zar ne želiš da ih iskoristiš? Pa zar ne želiš da proživiš te dane koji su ti dati najbolje što možeš? Zar nije to valjda poenta? A ne da samo brojiš i da strepiš, joj, imam, ne znam, 3 decenije, 6 godina, 58 dana i 3 sata još do smrti. I onda brojiš tako svaki dan. Šta imaš od toga, pobogu? Jedina gora stvar od smrti, ako uopšte može to nazovemo, ne znam šta, lošim, jedina gora stvar od toga jeste ne živjeti život uopšte. Ne mislim ne roditi se. Kada se čovjek ne rodi, nije bitno, prosto nije rođen, nije postojao i potpuno je svejedno. Ne, nego roditi se, a ne proživjeti život. A kad ga ne proživiš ga onda kada se plašiš smrti. Dakle, pobogu ljudi, proživite život. Kada ste u strahu, vi ne živite. Nemojte da budete u strahu od smrti. Da bi sve ovo imalo smisla, da bi vaše rođenje imalo smisla, zaista je neophodno da svaki dan proživimo. Da ga bukvalno proživimo. Neophodno je da se ne plašimo i da ne strepimo nad sopstvenom sudbinom. Šta će nam se desiti? Da li će nas udariti automobil? Da li ćemo da zakačimo COVID-19? Da li ćemo ovo? Da li ćemo... Besmisleno je. Besmisleno i glupo je. Naravno, podvlačim, ponavljam, ne kažem da treba strmoglavo ići u propast, ne kažem da ne treba voditi računa o sebi, o zdravlju i tako dalje. Ništa od toga ne govorim. Ali treba živjeti. A pazite, ne jedna, nego sigurno najvažnija stvar u životu, imperativ života, jeste sloboda. Za slobodu vrijedi umrijeti. Za slobodu su svi silni preci našeg naroda umirali, ginuli. Za slobodu nas danas. Oni su ginuli. Ginuli su od strane svih mogućih okupatora, i od Turaka, i od Austrijanaca, i od Njemaca, i od NATO-a, i od ovog i od onog. Za slobodu ljudi. Sloboda je jedina koja nema alternativu. A ne mir ili zdravlje ili ne znam ja šta. Sloboda nema alternativu. Ako pristanete kao narod da zamijenite slobodu za neko zdravlje koje je
danas tu, sutra ne mora da bude tu, ali potpuno je svejedno da li jeste ili nije, vi ste promašili svoj život. Ne smije se prodati sloboda ni za zdravlje. Čak se ne smije prodati sloboda ni za život. Život se daje za slobodu. Ljudi, svi ćemo umrijeti. Ajde makar da umremo slobodni. Makar da umremo slobodni. Ovo nije politička poruka, da se razumijemo, bez obzira što možete da je spakujete u ovu trenutnu situaciju. Kako želite da je shvatite, tako je shvatite. Po pitanju trenutne političke i bilo koje druge situacije, mene to ne zanima. Zanima me jedino to da ja svoju slobodu ne dajem ni za život, ali svoj život ću rado da dam za slobodu. Svoju ili drugih, ili mojih potomaka. Kao što su preci ginuli za našu slobodu, tako i mi treba da podredimo i naš život slobodi naše djece, pa i nas samih. Dakle, još jednom, svi ćemo da umremo, kraj priče, hoću da umrem slobodan i uzdignutog čela. Lajkujte ovaj video, podijelite ga, zapratite moj YouTube kanal, moje ime je Boris Teodosijević i se vidimo u narednom videu.